دادر اکهای گیرومی قدر با جان و دل قریبم پلیز خواهشتون میکنم همه رفتن مشق کردن با خاطر ریو نکنین با خاطر حفظ حمایه یک معیوب یک بیوزن یک فقیر کمبغل برین مشق کنین نه اینکه ویزف و پیزف 2 روز مشق میکنه در مردم ویزف داده استای بزبیش میدونی چی مردمی بگونه دانه مردمی بگونه را رفته شریکاش گرفته جنگلی رو و داره در مردمی خودش در مردمی توجیک ویزف ما یک گله گپ دارم اویدی همی گپ دیدم که اون بچک معلم ایکو کلش نکشسته گپکوی چوت که گفت مادا мотивация داد راست میگه ویزفتی شیای یا چیغود یک بایدسی فاحشتن ایکیم که جو گفت بلوگرو من تلفن تونم میگیرم در فلان جا تون میزنم ما برامدیم اتویتش دادیم اینمی شهرامکتون یکم ویدیوش همی بود شما بلوگرو شما را چی و باید سورا گپ زنیتون چی و فلان بسمدون خودش بلوگر شده همه بلوگرو را ویزف داده فلان بسمدون لیچ نما دانمو شهرامکتون اتوه دادم بردن 15 سوتکا قطاق دا محکمم کردم اینمی قادمای بزای اینمی قادمای ویزفتیش چیای برای سپروس داره اینمی رحمتی رام راست میگه اونم معلم اینمی رحمتی دا سبب مرگش اینمی شهرامکتون شید ما فینانسیرواتت میکنم ما سپانسیرواتت میکنم برو گپ زن کودک بیچاره به عقل 14-15 ساله کودک بگه اینمی رفت ویزف داد کینه و عداوت ایدرنی کلوب پیدا شید بچه کلوبی کورچه زدش اینمی کوراتون وابشه در کار نیست دادروی عزیز مشق میکنین کلش نیکتونه صدقه پرچم بردار شوین در حفظ حمایه هموطنت باش نه اینکه هموطن در زوری کنی خداوند نگهبانتون باشه یگان تد روزی پسته نبینین جزاکالله خیرا салому алейкум ва раҳматуллоҳи баракату бародару ҳодисае кишид бисёриятон прекрасно намедонен алло ҷоша ҷаннатулфирдавс гардонад додармона садудоифа мо шунавидани ин ҳодиса чӣ қадар дарун монсух аз шумо тасаввур кунед дар кадом ҳолат қарор доштани бечора падару модаре ки ба як умед фарзанда ба воя расонданд ва аз сабаби беаҳамиятӣ ва бетарбиягӣ якчанд нафар фарзанд ай даст доданд алло сабру тоқатшон бидиҳад من یک چند چیزا می‌خواستم برسونم به دادارو شمارهشون خیلی زیاده تماشا میکنن حرمت میکنن خیلی خوب میشه تا آخرش تماشا کنیم و عصبی نه پدر مادرو را مثلا تماشا میکنن возможно کمتر грубо شوه возможно کمتر من بلند گپ زنم من همچون فرزند تاجیک همچون شهروند تاجیکستان من درونم سوخته است با پدر و مادری که فرزند ای دست دادن درونم سوخته است با پدر و مادری که فرزندشون از پس پنجره محکمن شبی در روز باید میسوزن اگر شما نمیخواین که فرزنداتون پس پنجره محکم شوند اگر شما نمیخواین که شبی در روز بسوزین یا که شما نمیخواین که خونتون بفروشین یا که زلاق دمونین با نیت فرزندتون ای پس پنجره برآوردن که دیگر رزولتات هم نمیتیه وقتی جنایت صادر شد تا آخرش تماشا کنین گنده وجنه من تجربهم خیلی کلونه من صدها اشکای مادرها را دیدم صدها اشکای پدرها را دیدم صدها جنایت ها و صدها уголовные дела را دیدم در تریتوری روسیای فدراسیه روی همین حادثه میخوام یک چند چیزا برسونم یکم مورد با دادارو من چرا میخوام برسونم دادارو دا زوریتونه در علم و دانش نشوندین زوریتونه در خواندن نشوندین زوریتونه در یک کسب و هنر نشون بدین و در یک پیشروی حیات یک تجارت در نشان بدین بین دوست و دشمن بین شناسا بین خویش و تبار و همسایه و دیگر که پدر و مادر فخر کنن که چنین فرزند دارن این خیلی نیکی سرشون خم بجوش در گردن ایزو کشن ای شما ورین یک خیل فرزندو شما مرا درست بفهمین وقتی آخر شمارهشون خیلی زیاده не только در تریتوری تاجیکستان даже در تریتوری روسیای فدراسیه بسیار حالات بچه‌ها یوش میویان خلیگانی میکنن بی‌اهمیتی میکنن عاقبت کارا فکر نمیکنن نگاه کنیم ما از دیگر طرف از подход میکنیم чтобы она более فهم‌تر شود شاید این خیلی شما درست میفهمین نگاه کنین
яке шумо возможно ҳозир дарони мошин да мара тамошо дорен, яке шумо ягон чойхона даен, хона даен, кор даен, дар як ҷо нишастагиен бо ҳамроҳи падару модар шиками сер дар гармӣ тамошо дорен. дар кадом ҳолат қарор доштани ӯ бачара шумо акн тасаввур кунед. дар паси панҷара мобайни чор битонда пушаймон нотамом вақт ақиб рафта намешавад бародарон. чӣ хеле ки ба забони тоҷикӣ меган 7 бор чен кунен, 1 бор бубрен. Просто так гуфтагӣ нест. як анализ кардан, як фикр кардан, эҳсосиёта, асаба, ғазаба қапидан ин хела фоидаи калон дорад бародарон. чӣ хеле ки ман гуфтам зӯритона илтимос дар дигар чизо нишон метавон. ҳозир вақти соати корчазаниву ҷангу дигар чизо нест. ба падару модаро ман рӯи таҷриба мегӯм, таҷрибае ки ма дар территорияи Российской Федератсияем ва 7 соли охир мо дар соҳаи интернетем уголовни дела садама ягон ҳолатура мебинем. ман шумо да мерасонам чира. ман медонам шуморашон хеле зиёда падару модарое ки нигоҳ мекунанд, тарбия мекунанд, занговат мекунанд, контролировать мекунанд, но мутаассифона ҳастаи падару модарое ки беаҳамиятӣ мекунанд нисбати тарбияи фарзанд. хайр аст ядай кор кардесай нағзай бачам зурай аҳамият намекунанд, занговат намекунанд, ҳафтаҳошон кати фарзандо кати гап намезананд, нигоҳ намекунанд. ма ҳамара дар назар надорум, но ай рӯи таҷриба мегӯм. ман саъдҳо бародарои тоҷика ай клубу ай ресторано пиён бировардагим ай ҷанг. саъдҳо бародарои тоҷика ки духтаро фиреб кардагиян, соҳиби 3-4 фарзандан, паследи маошошона оварда дар духтаро сарф кардагиян, кидачон карда бо угражачон кардагиян. ман рафта баровардагим ҳамо одамора. ҳамо одамое ки занг мезананд падару модарошон да мегӯянд ҳама 100% дурӯға мегӯянд дар бисёр ҳолат. вақте ки ду рӯз зиёд шумо фарзанд кати гап назаден, дониста монед ки ягон проблема дан, ягон окружение безеб дан, ягон кори безеб дан, просто як рӯз не як рӯз баъд уже ягон конкретна проблемае ки мешавад шумо даже тасаввур карда наметонед. дар бисёр ҳолат мешавад ки пул додем мегӯянд, мо пулдомона гирифтанд, моро кидат кардан, қариб ним зиёдашон фиребае. бале ним зиёдшон фиребае. маоша мегиранд, клуб да сарф мекунанд, маоша мегиранд, духтаро да сарф мекунанд, маоша мегиранд, окружение безеб кати кайфу сафо кати мегардану шумо дар равон намекунанд. ба мегӯянд очаҷону падарҷон моро фиреб кардан, маошмона надодан, моро кидат кардан. мутаассифона шумораи ҳамин хел одаморам хеле зиёдае. барои ҳамин ай ҳамаи шумо як хоҳиши калон, якум очередь пеш ай ба Россия равон кардан ё ки ба шаҳр баромадан, ба берун баромадан, аки ин нодуруст ай то, што ман ҳамчун фарзанд шумо да як чера расондестам, и камтар чӣ хел бигӯм, чтобы шумо мара дуруст фаҳмед, ман да неудобняю, но из вынужденной ситуация то, што ман дидестам, шояд ягон кас пропускат кунад, ман ҳамин чизҳоро дидестам, бихоҳам шумо да бирасонам ки пеш ай равон кардан илтимос бачаҳотона як гирд қапен, ай гӯшошон бикашен, насиҳат кунен, фаҳмонен. машиники, дизди, таҷовузу мисол корҳои баду, маводи мухаддиру дигар ҳолато кати сахт эҳтиёт бошанд. нафси хучона қапида битонанд, контролшона қапида битонанд, фанду фиреб накунанд, ҳама вақт бонамоз бошанду ҳама вақт шумо кати связ бошанд. агар ду рӯз, ман гуфтам ду рӯз зиёд агар штоби шумо кати связда нашид, дониста монед ки ӯ бачаи шумо як проблема катияй, ӯ бачаи шумо фақат баҳона мекуваду ай телефон мегреза ай сабаби ки ягон окружение безеб да, як кайфу сафо да, як клуб да, як арӯз катия ё спиртной мезана ё ки ягон чизи дигар мезана. ма дар бисёр ҳолат вақте ҳамин ҳолатҳо да мерам, ҳамин корҳо да мерам, чӣ дар садамаш мерам, чӣ дар клубу дигараш мисол, чӣ дар ресторано ки мисол ҷанг мешаванд, мисол бародари тоҷик, додари тоҷик, акау додар гуфтам мерам. ман ягон бор интихоб накардам ки ай ки ҷоя ки ай чанд солаи чӣ хеле рафтам, гуфти гапо аз таҳти дил ёрдан додам, ман миннат накардистам, но меган ака лицои ман наёя ба навор наги, дадам шуморо тамошо мекунам, модарҷон шуморо тамошо мекунам. пас ки шумо тамошо кардесен, илтимос падару модаро ҳатман ба фарзандо расонед. чӣ хеле ки ман гуфтам, шумо дар дурӯғ алло болои сар дай. ман дидагим ашки модаре ки ба зону зада дар назди адил, ба зону зада гиря кардагиай дар барф, вақте ки фарзанда бо нарушин мебаранд, маҳкам мекунанд. тамом роҳи ба бозгашт нест. вақте ақиб гардондан намешавад, уже ҷиноят содир шуд, маҳкам мекунанд. а тасаввур кунед ки чӣ қадар модар месӯзад. додаро, шумо да боз як бори дигар пеша як кор кардан просто оқибатша фикр кунед. оқибатша фикр кунед ки ҳамин кор стоита ё не. ҳаракатона, энергиятона, қувватона дар китобхонӣ, дар пешравӣ, дар дигар чиз сарф кунед. окружениятона нигоҳ кунед. соф инами шарт нест ма озиҷа кӯчагӣ гап занам, номошона бигирам. аҳамият ин ки бо кӣ рафтесен. просто так гуфтагӣ нестиян. бо моҳ шинӣ моҳ шавед, бо дег шинӣ сиёҳ шавед.
илтимос ба тамоми додаро расонен, ба тамоми падару модаро расонен. Ин чиз ганда важ не. Ҳар рӯз ҳами ҷиноятҳо қариб ҳастай. Ҳам аз састаяни алкоголного опьянения, састаяни ягон чизи бади дигар да клубу кайфу сафову духтару дигару дигар гап заданашон намешавад. Падаршон дар раҳмат, падару модарое ки контролировать мекунанд, нигоҳ мекунанд, тез занговат мекунанд. Илтимоси калон дар кор шавад по возможности ҳар рӯз фарзандотон кати гап занен. Ҳар рӯз вақти як ҳафта шумо пропускат мекунед, бовар кунед агар уже дигар раҳ дар рафтаншонам мумкин е. Саломат бошед.